Ba kidon ki khubor ki ba mi menin ba laong ba yang CM trong ka KHDC la thung chu bor daka sarkar then rei ngashwa ban pensyai kum nei apa district council ngidon ya kariti trekam kabangi khot ya kani ka khot ka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules kakandai spaksan puwe hakane ka rule ka ba arpo laong the chief executive member shall be elected by the district council kamut ya UCM la chiet da ka district council kamut lingba ki MDC la long no lingba ki patba jong ki arpo khandai tali ki constituency and the other executive member shall be appointed by the governor hanai laong ka baro la chiet UCM da district council balapan skempat wan iki em ro da governor ban ong ba la chiet UCM KHDC jubor da sarkar ne thong jubor kata di babakala na so badong ngi kita ki ba kentho onta kilong ko ba kentho iki pai ba jong son kham konstitusi denem den namar kalong ga cingca buron yang aku membisi la chiet upai ba ka son kham konstitusi om sham la chiet da mano la chiet de election la penlong da kecing tap vote pai ba bala la yoi kecing chok hendai ban ong bala shu thong chu bo da sarkar kalong ka ba bakla namang nyamla ban yai lai na kalente chok ka ai na pi ong ban hab ban long CM pi hab ban long EM la hab ban long chairman deputy chairman John this council hab yai da kalente chok ka ai unchu la pin scam da u governor kamdan kecing betha hang nei bala thong chu bo da sarkar tengah kentu ikini kinong elam tentiang kila long ki MLA ki MDC henai kimpat tilpat ya kaan tersobha ba shwa ban kentho da pule bha shwa kaan namar kanai kecing kentho chongki ladanga ngan ai tang syukulom hapo high court la setiap kamut president joko BPP unsya samon hapo high court kalong kontem ya kanai ka high court order kamut la syuong ba kena ba thong chubor henai kalong persya la shuyalam bakala yu pai ba nong thung chubor denan de ba ichan PD pelidar te kanai kalong kontem namar takatau mde ban ya kren klemtip ya kaan kum kinong ikmat ngaso burom yu MLA ka nong krem konstitusi ka nong krem konstitusi ke la pencit la penkubor kum MLA la lai tem mentah la lai sin kenti ni susi benong pat ban kren kum kini kentien bang tirpat ya kaan te kalong ka cingca burom ya ka nong krem konstitusi ke la ciet kum ya kini kinong ilam ki bang tip ban syukun tho ikiwe te kanai ngashkwa ban kentu bat khot ya weri siapa ro nde ban sya ilam bakala ka ba arpat ngakwa ban sya ban syong ban kren ya kanai te ka ba syai bangi ha bangi le cingilang ha baro ki cingilang kat ning ila le cingilang yelap election ha ka MP ne ka MLA MDC ngim chu le da ka cing thmu ban kulmar ni le ban le ban pelong cingilang da ka cing ai board trong election commission da ka cing ai NUC trong ka snong ni pendap ni kren tang ki nong rim trong ka kam ka bangi kwa ban pensyai pai pa ni susi hakini ki sngai ki baladap pilai eling ba ki YouTube pilai eling ba ki kubor sedang banwan penuit haki cingilang ke jungi na soban ai kuble kerpang na soban ai burom kerpang ya ka snong sorkham bamedia ila da penlong cingilang hanti po lulong hapo madan yulengka ngila penlong cingilang ni po modica kamdan kano ngana su burom hadu kata-kata pai ba hanai pila bendon halal kacong ke parti pila bendon henai pi burom bat yengi ngirong ye burom markeling katakan kadai kecing trelang mo katakan ka bangin ye te para kecak bendro cungi nang bangi ding red nang bangi dang ya duna pat henai persyang ben pen pi arling pat ngi persyang ben pen karya pat yengi kanai kan jalami sya kecing mensau kanai kan jalami sya kecing ma namar kamla penlong ngang so menong wat nem yalam baklai pai pa pipi kwa ban pensko ya kan nongrem ya ka cingi pen yalap election ge chong pei pila ban le ndan bakhan ni subha ha ba wan yalap election mengir shuno no kicaka subha
ban pen cai pai ba panam de ban yakinong kasyan ki chungki panam de ban wan ban pen thut ki chingilang te hane ka por sho ban shong sashi sian no so ban ai khudle kerpang yakinong shong shnong hang ne ya po son kham ki ba khla pen ei kan nuksa ba bha shikiwe pat ki shnong ban kumchu kan nuksa ba bha shikinong kasyan chikiwe pat ki political party ngi burom markeling la ki dan hagano political party kanono kasyang no ngi burom Tekan naikin kunuk sa bangin haban pinay. Tewat banyak trelang nam tak bahaka miat jong sorong kam. Ngabot MNA siya keren dia kata. Hawar for election ni susi nama bamut ikaban bencok le seriam. Henry nam ta cimentoy jong pai ba ngihap itrelang. Ngaling ngadang ong le se lada I cencar pelat bendan hakane parti VPP le se bun pelat kecing ya. Ngawan no syangi ya trelang mo. Wan no syangi namar saus nyam dan buon ke lada UMNA MDC ngila benitrelang kan konstituensi markeneng kan de ka burom sya ke bakrau bahkan long sya ka cing pernai konstituensi dang buon ba ki development ke bangila banwadra tengah soban kentui kinong kesyan jong ki political party ba per da kebensi masurit kum MDC sai sien pat sobha chiet ikong amprin kum MP hakani kentai menta om ye kano ka om bendon kano ka cing so party Nrai tang kawe ciet ye I tum kalong keme. Maka nei ka diga sien ka peningkong haka history jong ka celah mekelia bangin pak lese ye MP tum kalong keme siapa parlimen. Tengah naso ka cingi shimmen ta pai ba jong pei ban ciet ye I kong amperin kum MP kum kalong keme lese kan long ka burom ye ka shnong bat ya ka riti dusur bat ya ka chat ben lo khase jong I parot. Kuble shibun kuble sya chalmo. Ha kokot. Kuble shibun.